Sada lagu terakhir was kami nari trio Pancur Gading. Semoga kamu kena terhibur mulai dari awal se akhir perjumpaan tak ibas berngenda. Adilit dari sitik entah kurang akap dulu mengendekan kami ngatakan sekurang kena kepinakit pas kita. Tapi disikap dekap dulu pekebar kita pagi sangat mencari. Oke. Pagi malam na oh nande Erlayas nge pagi dungna oh papa Dia genduari masui kelatenu Dia genduari masui kelatenu Labo manukuran oh nande Labo mantangkeun oh papa Dia kami anak lula metemahuli Dia kami anak lula metemahuli Kangen ande Kangen encah oh bapa Rudang-rudang kegeluhan kami anakku Labo minate kami nimba ajar du Labo minate kami nogan pedanu berbanlah beluh nangendume kami anak du bayo anakku mindu minande tuhu anakku mindu min bapa ngadu kelakunane tangis kelaku oh bapa. Iya, oke, mandu bapakku Pak Cangkah di Texas nari. Adilit pagi lagu nu asa sitah kami pasti indekan kami bapak. Dicerlate kereta kami minggu sekalian minggu depan na jadi PR man kami. Maka iban kami artina trio Pancur Gading. Karena kita kan Pancur Gading enda ingan pridin permandin kita fekalak ridi ibas delitua. Jadi trio enda hadir i delitua nari. Makanya ikatakan kami manbandu trio Pancur Gading ena ingin pemandian Putri Hijau. Bujur bapak kami. Lago manukuren oh nande Labu mantang kelen oh bapa Dia kami anak lula metemahuli Dia kami anak lula metemahuli Kangen ande Kangen encah oh bapa Rudang-rudang kegeluhan
labo minate kami mogan pedangku berbanlah beluh nangen dube kami anak nu payo anakku nindu minane anakku nindu min bapa ngandung kelakunane tangis kelaku oh bapa. Iya, Tadbin Ridi Putri Hijau